Za vrijeme poplava moj otac je ostao u selu i pomagao drugim ljudima. Moj otac je imao čizme do prsa i onda mogao je da korača kroz vodu, što drugi nisu mogli, i išao je pomagao drugim ljudima da dijeli hranu i vodu. Bilo bi super da smo imali više ovakvih čamaca za vrijeme poplava.